Mwongeye kwirirwa abakomeje gukurikira channel yacu yitwa Umutako TV. Tubahaye ikaze kuri iyi nkuru tugiye kubagezaho muri aya masaha. Inkuru ifite umutwe w'amagambo ugira iti: abambere mu bakize coronavirus bashobora gusezererwa mu mpera z'iki cyumweru. Umuganga uri mu itsinda ry'abashinzwe gukurikirana coronavirus mu Rwanda, Dr. Menelaus Nkeshimana, yatangaje ko abarwayi ba mbere bagaragaweho coronavirus mu Rwanda bashobora gutangira gusezererwa mu mpera z'iki cyumweru. Ku itariki 14 Werurwe mu mwaka wa 2020 nibwo Minisiteri y'Ubuzima yemeje ko coronavirus yageze mu Rwanda. Yagaragaye ku Muhinde wageze mu Rwanda ku itariki 8 Werurwe 2020 avuye i Mumba. Kuva icyo gihe abarwayi bakomeje gukurikiranwa ndetse byagiye bitangazwa ko bameze neza nta n'umwe urembye muri bo. Bamwe muri abo barwayi baherutse kubwira itangazamakuru ko mu minsi bamaze bameze neza bakurikije uko biyumva. Umwe mu Bahinde bagaragaweho coronavirus yavuze ko afite icyizere cyo gukira kuko nta kimenyetso na kimwe akigaragaza. Dr. Menelaus Nkeshimana usanzwe ari umuganga mu bitaro bya Kaminuza bya Kigali CHK akaba no mu itsinda ryo gukurikirana coronavirus, yavuze ko kugira ngo umurwayi asezererwe babanza kumenya neza niba atakwanduza iyo virusi. Mu magambo ye yadutangaje yagize ati: kugira ngo umurwayi wa coronavirus ave mu bitaro aho bavurira abarwayi bafite iyi virusi bisaba ko hakorwa ibizamini bigaragaza ko icyo gihe atashye nta byago byo ko hari abandi yakwanduza. Ibyo bishatse kuvuga ko nk'uko tuba twamukoreye ibizamini yinjira mu bitaro bigaragaza ko afite virusi ku kigero runaka, niyo agiye gutaha arangije iminsi 14 ibyo bizamini bisubirwamo. Uwo mudokiteri kandi yakomeje avuga ko bakora ibizamini bibiri kugira ngo kimwe gishimangire ibisubizo by'ikindi. Yagize ati: asabwa gukora ibizamini bibiri. Ikizamini cya mbere tugishyira ku munsi wa 14 aho dukora tukareba niba virusi yarashizemo. Iyo dusanze virusi yarashizemo turongera tukamusuzuma nyuma y'amasaha 28 kugira ngo twongere turebe niba koko iyo virusi ntayigaragara mu kizamini yafatiwe. Ibyo byombi byagaragaza ko nta virusi irimo, ko nta byago by'uko yakwanduza abo asanze mu muryango. Icyo gihe turamusezerera agataha. Abajijwe ku cyizere cy'abamaze iminsi 14 bavurwa, yavuze ko muri iki cyumweru hari icyizere ko hari abashobora gutaha. Yabivuze muri aya magambo akurikira: icyo cyizere kirahari rwose kandi nta banga ririmo, muzabimenya. Kuva ku itariki 14 Werurwe umurwayi wa mbere agaragaye, ubu coronavirus imaze kugaragara ku bantu 82 mu Rwanda. Nguko rero nshuti z'iyicano yacu uko bimeze kuri uyu munsi mu mibare duhabwa ukuntu coronavirus ihagaze. Kuri ubu ngubu dufite abarwayi 82 mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nk'uko mwakomeje kubyumva rero hari benshi bakize mu minsi mikeya bari basezerewe. Turabararikira gukomeza gukurikira inkuru zacu, ariko kugira ngo uzajye ubona inkuru zacu mu bihe bitandukanye ndetse na buri munsi, icyo usabwa no gukanda subscribe ubundi ukibuka